yabaye M23 cyangwa se intare za Sarambwe zirasa n'izigeze ku mugambi wo gusohora ingabo za SADC za Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi ku butaka bwa Goma. Amakuru ingenzi atugezeho kandi rwose aturuka ku banyamakuru bavuga ko babonye ibiva indani muri Goma nuko ngo ingabo za Afurika y'Epfo zari zaroherejwe gufasha igisirikare cya Kongo FARDC kurwanya intare za Sarambwe biciye mu butumwa bwa SADC Sami DRC zigiye gutaha zinyuze ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'ukwikanyiza gukomeye kwa Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Tugiye kwinjira muri article y'ugusoka kw'ingabo za SADC muri Goma nyuma y'uko zari zimaze iminsi zitangatanzwe n'intare za Sarambwe ku buryo buri kimwe cyose cyakorwaga nabo basabaga uburenganzira. Ndashaka ngo twinjire kuri page imwe ku yindi kuri iki kibazo, ku buryo intwaro zabo ngo zishobora kuza gusigara ku butaka bwa Kongo zigasigara mu biganza by'intare za Sarambwe. Biravuga ko harimo indege z'intambara, harimo ibifaru, harimo n'izindi mbunda zigezweho mu ikoranabuhanga rihambaye cyane. Bigakekwa ko ibi bigiye gutuma intare za Sarambwe mu gihe izi ntwaro koko ziraza kuguma kuri ubutaka, kuko bivugwa ko izi ngabo zidashobora kwinjira ku butaka bw'u Rwanda zifite izi ntwaro, kandi bo ubwabo abasirikare ba Afurika y'Epfo barafatanyije n'igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba za FDLR kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Bigakekwa ko izi ntwaro rwose zigomba kuguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanyura ku butaka bw'u Rwanda nk'uko abacancuro bahanyuze. Ariko kandi ndababwira ukuri ku makuru y'ibiri kuvugwa ko Afurika y'Epfo yaba yemeye gusuzugurwa muri ubu buryo, yo uko ibivuga abasirikare bayo bagasoka nk'abatsinzwe urugamba mu buryo bweruye bakanyura ku butaka bw'u Rwanda, ariko ari umugambi ukomeje gucurirwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Lubumbashi kukwataka cyangwa se kukwihorera ku ntare za Sarambwe ndetse n'u Rwanda. Aya ni amakuru ari mu butasi bukomeye turaza kwibandaho ku buryo bukomeye cyane. Buretse kandi turaza kugaruka ku kuba intare za Sarambwe zategetse ko ibi bigomba kuba zigasoka ku butaka bwa Goma bigenanye n'imipango yari yamaze kuvumburwa hagati ya SADC, FARDC na MONUSCO. Birasa nkaho yari page ikomeye cyane tugiye kwinjiramo akantu kamwe ku kandi, gusa nkuko musanzwe mubizi kugira ngo twinjire kuri page ziremereye cyane nk'izi, reka tubanze dukure amakuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urusaku rw'ibituruka rukomeje kumvikana mu rukera rwo kuri iki cyumweru. Amakuru aratwerekeza muri teritwari ya Walikale muri Pinga. Amakuru agira ati imirwano muri teritwari ya Walikale yamaze kumvikana ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abari muri coalition yacyo yabinyeshyamba za FDLR ziri muri teritwari ya Walikale ku bwinshi. Abarwanyi ba Wazalendo bazanye intwaro ziremereye cyane ngo bakora ibishoboka byose bitambike intare za Sarambwe zamaze kugera mu bice neza biri hafi ya Pinga. Ariko bikavugwa ko ibi byose bishobora kuza kuba ubusa, kuko inasi za M23 intare za Sarambwe zamaze kwinjira indani mu hantu h'ingenzi FARDC iri, ku buryo hari ubwoba bw'uko hasigaye gusa gutanga amabwiriza yo mu rwego rwo hejuru bagasenya ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Biravugwa ko bahazanye ibifaru PKM, imbunda ziremereye cyane, ariko ibyo byose bikaba bishobora gusubizwa inyuma cyane SPG9, imbunda rutura y'intare za Sarambwe isandaza ibifaru. Amwe mu makuru ingenzi atugeraho ava mu baturage bo muri Walikale agira ati twe twatangiye guhunga tuva mu bice biri gushyirwamo ingabo nyinshi za leta n'intwaro, kubera ko turatekereza ko hagiye gutangira imirwano nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Biravugwa ko ubu ngubu mu gace ka Mpeti ariho intare za Sarambwe zirimo zerekeza neza, aho kuhava werekeza muri Pinga ari ibintu byoroshye cyane.
Biravugwa ko uyu munsi ushobora kuza kuba indyankurye nk'uko amakuru ingenzi agaragaza ko hari n'urusaku rw'ibiturika rwumvikanye mu bice biri hafi ya Pinga. Amakuru y'ubutasi ubu bikavugwa ko ariyo ari gukusanywa n'intare za Sarambwe, ku buryo buri kimwe cyose gishobora kuza kurara gishyizweho akadomo ku mirwano y'amateka igomba kuzabera hano muri Pinga, kuko bivugwa ko intare za Sarambwe zishaka kuhafata byanga bikunda kugira ngo barebe uburyo bakuramo teritwari ya Warikare. Bikavugwa ko inyeshyamba za FDLR ziri ku bwinshi muri iyi teritwari zishobora kuzasubira muri Masisi, ibishobora gutuma ibintu biba bibi cyane, kubera ko iyi Masisi irimo naho intare za Sarambwe. Ibi byose biragenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Gusa haramwe mu makuru twumvirije y'umwe mu bagore bumwe mu basirikare ba Kongo mu bazanye intwaro hano Ipinga, wagira guti ntabwo nakubwira ngo ukomeze kuguma muri ibi bice, icyo nakubwira ufite kwerekeza Kisangani, kubera ko famiye yanjye yose urabizi ko ariho nabohereje kugira ngo ariho bafatira uburyo bushobora kubageza